ke surtout ye sante insha Allahu heze baraka za Mwenyezi Mungu ne mitume ne malaika watukufu wa Komori. Leo ngami na message nzima bahi yo nzima bahi nabo ngami na ushinzi encore une fois mimi Hassan Issa le négociateur de la République de Patagonia Comore c'est hundu ushinzi tena et je suis fier, je suis très content watukufu he message na tosu kwa juzi le dernier message ya hangu netawaho o hangu na vaya na ta le koti la kijeshi lila le dernier message ya hangu na mwisho namba yao etambenri njambo kaya wanyanyasi wa helo l'opposition daula ya mavajani daula ya delebwetsi bana basami para delebwetsi tsenda daula helebwetsi daula yo pangandabo wambi daula yo nafiki daula ya mafitsi ngajojari risite zifumbo zinji ngajojari wa kalifie zifumbo za satsena daula yo chamfu andujandunge heliyo daula ya matretre daula ya ndrabo tijojandungiye donc tsunrushinzi tizamba usukwa juzi esambe ndi tizamba heyabo na bokaya e daula ya mabajani inu wapanga waridi wanjabo hawo ngwanzawo wafanye kudeta tena wapanga ndongoyo ngwanzo wafanye kudeta tena ekatamba tena parce que insikado handani ngamzijoba Komori tinatsulo jabane zamba heni saya ngamzijuwao rangu 2019 fuze kudeta warate wonsi izonga mzijoba Komori tizamba tinahu janrini repeteze kudeta warate banu tinahu zamba ngamzijuwao shati zamba juzi wardu wapanga uka mercenaire wanzomrume ase Komori salama mwana mtukufu le grand patriote Hamad Mbaye mwana mtukufu salama na zondele mwana mtukufu Ali Ibrahim salama na zimodeleni watukufu tizamba bwa Komori uka cette fois-ci l'opposition bando ha l'opposition tidobo ntipia ise jo kirikanga bwa chozi jua sha bando ha l'opposition na bando he maktiviste wa dola mabajani wapanga ukayangwanzo warume un mercenaire gada ulo Senegali ukangwanzo wamnike 2 millions tizamba na message juzi 2 millions e mapesa kajatimu e mapesa ngao yabo shanga nzo warenise mapesa pia esa kajatimu wajoanike le gada hilo le gada hilo e mercenaire uo arende asisi azalibonzi tizamba na message juzi yesu kwa jana hanga jamba ila juzi hawila jana ngachamba ila jana hunzarione kiemba yotsova adabu esabala bange na zifumbo zili hunzarione au kiemba yotsova adabu na mweshe message atos kwa jana hamba kajambo kanga monabwa Komori mapesa ngamina mapesa tsanu na ruma inunya hekomba ranjola azalibonzi eo tsindale mapesa avumbulao kakajatimu bwa Komori wanunga tskoji piege wanu wao ngwatsingojitia ngwatsingojifunga wao ngwatsingoji ngwatsingoji bwakomo na mwashe message nganjo tamwishie banu mtiyambabo negosatu ngwa mondrabo shelo watwishia nganjo tiomba bahanu ya zamba okanga monao e mapesa tsayanu yanu mapesa na kena nado renga hunu Paris haruma wanru mapesa yanu e mapesa yanu rijeri behe Komori rijeri fanye kudeta hazaba wae bwa Komori na mtono kwa wanronu kwa tujuezo wanzao kwa tujuezo wambao na mtono kwa wanronu kwa tima responsable kwa tujuezo wambao malaba linda bwa Komori yonde message ya hangu njeni bire surtout harma
ni jeni éclaircisse ba Komori ni jeni éclaircisse izo hunzari oni akambosu kwa jana haruma le grand patriote Jamoulin tizamba wala même para Jamoulin Abdallah Abdou Hassani alias Agwa Jamoulin gan répéter emenana Jamoulin salama mwanama mtukufu Dewai Nawami salama na zonele mwanama mtukufu Dewai batso moishia j'espère que obanu lenga omnon gono tizamba Jamoulin ngamjo Jamoulin wondobi gardine peut-être na tujua Jamoulin Jamoulin hunu Faransa pendant la deuxième guerre mondiale wonde marezista wakahunu ekakatsi wahandange wabili wonde akaro de akau hunarme territoria hunu Faransa pendant la deuxième guerre mondiale tizamba Charles de Gaulle handraka Angleterre ba Jamoulin karme territoire hunu atoka hunu Faransa hakaro inise emarezista hakafanya ze coordination harma miji ya hunu Faransa hakafanya de cellules hunu hama Abdallah hunu Faransa ngono yende akaureniso wandu afanya tandra wandu akebazima wandu hime wahime wa resiste contre l'occupant Hitler les nazis yone mana kami mpara Abdallah Abdou Hassani Jamoulin le Jamoulin wa hensi hatu D'abord mimi tizamba ganjoje ni éclaircisse makaulu hunzario na kayambosu kwa jana ukamrungu hisi ukakweli hunzario ne Komori nkemwade hajuha moyo tizamba na prezenda ne psikologi raije fanya AVC na tab psikologi ndao ne psikologi hauyatandwa mzungu uwe yendao ne mafundi wa mzungu uwe hauyenda tsehe mru nankili ujwa kanti mnikembaza makaulu mema ya msulaje uka ranto peu ranto jinga ranti baba nkuti mwema ngono ya chomwene sanzia nzia njema donc hiyo yonde mesanjo kanza njeni fanya bano njeni éclaircisse makaulu ba kumara kambe ya kayambosu kwa jana njeni tiambaza audio za hahe audio mbili za hundandaru audio mbili za hundandaru ba Komori mwishie kie hunzarione vraiment kie vraiment hunzarione kie vraiment kie mbayo tsova dabu ewe mruhindin kweli ba Komori weimindo humjuo bano walo Komori Abdallah Abdou Hassani no wasa wala Komori okatujua hunzarione hunu kwa tumjua shamimi miti kamina ya hunu pari haruma l'opposition ya mafitsi tikaminawo yabaka batsimba ndongo ntso hijua sana kaminawo kabatsimba ndongo ntso hijua ya hunzarioni babo mizintabisha tizambe makalo kamba sukwa jana zendrabo akayambo sukwa jana yabo yende manambo kaya nganjo jani éclaircisse ba Komori izo hunzarioni akambo sukwa jana ngari ncharu mwe message rani joje message ndani ngana nzondrongoze mwanama mtukufu Hamad Mbaye bati mono hanji yavano mwanama mtukufu Hamad Mbaye hotukufu hao Hamad Mbaye juzi tu message omboka emnejana ya kahudia juzi ya hukazanrabu ya usalise ya ukazanrabu sinavumbwe simwa hahe ngojue simwa hahe mwanama Hamad Mbaye wamboka yang ngondwa porte plainte ye plainte ile joka yende isha emnejana wola manzankudi wola hajoka haringwa fungwa yosusu zijwa Hamad Mbaye atango zijua emnejana wankudi wola hajoka haringwa fungwa hakabeza yo paro telefona taiso ama ngamina wandu wanipara wakatsa nimero hahu na wanika balatsele wakabe sengwa nzo wanike emnejana wankudi wola ulo Komori yakahudeya yo salise yo kazenrabu halafu wamnike nimero telefoni ya haho hopara hotahaswa maha yabo mwanama mtukufu Hamad Mbaye nganurejei tena tu paro telefoni jana tuambia shanga ni zambo bano publiquement ukamwanama Hamad Mbaye yekamna emne jana wankudi wola kajanji ya mazerezo heli ya njazerezo juzi ya kahudia ya tizamba yopone hansi yokazendrabu ekaka janjar mazerezo yatahaswa mahabu Hamad Mbaye yabwe plati yaho ifo yendele
il faut maintenir ye plenti ya hako Muhammad Mbaye shakuna hitowa kaka jaja ya taswamaha armazerezo zinu ya jataswamaha publiquement yabwe plenti Muhammad ngudungi mwana Muhammad Mbaye mtukufu mwana mtukufu Muhammad Mbaye ya plenti dungia kana bwana yo pare telefone bangu toswama telefone nono yo kena passe Muhammad Mbaye mwambie ya harmazerezo ya justifie ya tahiswa maha ukayatirongwa nai tifanya nai yala makalu ya nrabo hafanya d'accord Muhammad Mbaye tuanzi hayabo ari hafanya video d'accord abo bahe kafanya ba minjaone video mwana mtukufu Muhammad Mbaye njaone video d'accord abo kafanya bahe kafanya publiquement ça va ok abo safanya d'accord mwana Muhammad Mbaye suwa hanja yabo hanzi handro ka ari hafanya yemne jana wankudi huo ari hafanya ok abo bahe izo nizo lakahanza isabanu mwana mtukufu Muhammad Mbaye huzamba juzi karisi banu rigwa de sino ndwani karisi banu fanya cinema karisi banu rugwa tu wakati watu bure mwana Muhammad Mbaye karisi banu fanya cinema de sino ndwani tizamba bana basa ngasi en première division rikazo amidai Muhammad Mbaye ese bana yinu riganye yabo karna ureje dingwani kabati mrujo jarida tsedira kabati mrujo shinda ririje dingoni yinde mana gono rangu ya preza wa hedaula yaganye raganye rangule 4 janvier utsaona ka wenji wa hao ngo hama watsojwamo kutone heli walio ngo vanu ngwatsingo remana ngo vanu ngwatsingo dezana ngo vanu ngwatsingo provoke wandu heya wanzo wadojibulwa wandu karima malapizo yabo washindwa yinde mana Muhammad Mbaye s'il te plaît mon frère ukamihanza mihu respecte mihanza mwana Muhammad utsikiri utsinjara mapieshi mimi ngamesuri kabatu jo nchina ntar mapieshi mimi kabatu jo ni amene kabatu jo ni hadaya kabatu jo shina ni korompro kabatu jo ni rohora banu kabatu jo ni latsedira yomba byonga misuri ekutatwa wana mwana Muhammad angalia ya message natowo kwa juzi concernant Said Larif kujana bandu wanzani wahe au familia hahe au wandu wahe mji mtukufu wa Fumbuni kujawana wajabanu wakantu wakanidea kujawana Muhammad engono tijabanu njeni wa reponde tijabanu njeni wa nike droit de réponse nono parce que kwa tima bani hangu wanano watoto atiti haweme mrukoko de mrukoko yakamnika droit de réponse kwa jana yona njuka mambia ndogo Muhammad de mrukoko la yakamnideo kwa jana njeni mwambia ndogo bana mabani hangu uende mjomba hause de Larif wala de mabani hatwa basa parce que abasa ngasi hajuyo abasa ngasi otigama en politique mwana Muhammad Mbaye wala tina jenwa jibu banu jamais ntuwa konte hata mwana Muhammad Mbaye ibanu wanzani wa Said Larif hawe famia Said Larif haubandu ntuvo badwanro mji harimo mji mtukufu wa Fumbuni wonti pia shabandu wa mji wa Fumbuni ebanu kamtonda Said Larif ado kritikiwa ebanu kamtonda Said Larif wanroda mbokabo Said Larif bango fanyo nai kamtonda ndado hamba hau chassis garjo jua mimi Hassan Issa le négociateur de la République garjo jua ndo critique e mafanya siasa wa heleba vuya mahame e mafanya siasa wa mjini hatu mbeni ya mahame mbena ngoma Hamad mse wangu Mamadu Muhammad Swali alias Mamadu ukezinji ne jabanu mitso hambe zo yafanya rmedaula mitso andisa Muhammad Ali Swalihi rangu le karo hata bojuyi hotom critique hoto ambaye zo pia yafanya rmedaula rangu yafanya politiki ngasina 44 ngari ndao Muhammad Ali Swalihi alasima Mamadu wala mbaba hangu wala shimeji wangu mwana wangu halole mwana hae ikoni wo pression ndo mitso jabana critique
Iyo question. Et Mitsujo bana critique Mamadou. Mitsujo bana mkritike. Esko wanama wambeni hawe familia hangu, hawe wanzani wangu, hawe familia hahi, de familia hangu. Esko woni para wado ni menace. Hawa dondeya. Non. Ngwajua ukainde heli, c'est la politique. Njada mikadoda Mamadou, mihabezo yafanya en politique. Wanwambeni ma politicien. Siaka Hamid, Shatura Badawiya, Salima Hassan. Ewa mitu a critiqué. Mitu a critiqué. En politique, et c'est de la rifu, hadeziwa juzi, kajadeziwa. C'est de la rifu, kajadeziwa. Shahabilwa, si tamba, izo yafanya harumali za sisi. Tamba ima kaulia kaduhamba, esa yaka opoza wa azali. Esaka na mwishelele fame message mitudo zamba esaka mituje yamboka l'opposition garjombre mani karo rimbre mani karo jarimwen karo salila famba az sambi nganzo jeze mo hatena wala dictatori kaja zamba sambi ngena nyoba zilo Dubai ngena magari la Dubai ngena piscine zilo Dubai kaja zamba wakajadeziwa yabo watukufu wa Komoro mbatike na rohombi miti na rohombi minamro msuyenga manama msuyenga mana mkomori shana narambilene za kweli naranambila ya vérité. Je sais que la vérité ça fait mal. Ganjo comme za kweli ça fait mal. Il y a des gens qui ont mal comme za kweli. Mais c'est la vérité. C'est de la rifu kajadeziwa. Lisana jokati njevi yevia hahe mjo shangaya eba mjoka lisana jo njevi privé ya hahe izo yafanya eba mjoka nyandu mdefendo c'est de la rifu nyandu mdefendo c'est de la rifu eba mjoka lisana joba yevia hahe lisa minga njuo kabati nogo za c'est de la rifu nchozi juo eba mjoka ya tizamba shati tizamba mchambie politiki bahi juzaba ni kwa medeya nraboyila mchoja tizamba bano ebana kani kwa medeya zabarindi ye medeya he panafrika ela kani kwa zabarindi ye hafanya ye hinri shasedi larifu kajadezi wabakomori yabo nywanro yabo famia he wanzani wahe bandu wa homje mtukufa fumuri ngamtujo jwam kansim mnideye ngamtujo kansimwa benga mniko droit de réponse arasi do fumbulo yabo kaka mtonda sedila refa do fumbulo na mtomambia yabakopani hahe na mtomambia yatobaki fumbuni yatobaki yabo yatifanye politiki yasane hata ya redresse yake avoka parce que kati avoka nafanya hata yardia reje hazai en tant que avoka yake avoka dahi sha yatidonji ya politiki yatidonji ya politiki kaka mtonza do jubulo yo problemu kaka mtonza sedila fa do jubulo kamtonza sedila rifa do kritiki wa mdado mkritiki hau emana sabarindi ganyi perimindo kritiko wanda jina Belu msaidie bianrifi Fakridin Mahmoud Mdadabi waunga mjujo mdo wa kritike ma ministri wa wanrajina shaba sedila rifa tikomelo hau yatikomelo hau mtumwa mungwe badikole politiki ya komori bojo misodo hamba badikole politiki ya komori bojo mrati kome ya sedila rifu bala mwanama wala lo mjini hatu mtumwa mungwe bahinga rsambao ngarzambo banu sedila rifu mitina humlashi wandwa wajaba nabo mnyanya nize papa sedila rifu mitina humlashi haini sajo kansi ngwambo mnyanya ngufanya intervention ganjo mjibu yombevo na mkasuri engenga mjonda tamhenyonga hata na mhenyonga hata zifurishie zihe hata zenyonga zihe hata shati na hamlashe sedila rifu wala ulangi anemi numero 1 wa hedaula ya Komori anemi numero 1 wa hedaula ya Komori heizo yafanya nizo yafanyao sedila rifu wala kanzensi ya Komori yene mana makaile l'un des ennemis wa hensi hatu yabo mimi négociateur de la République de Pentagone ya Komori tina humlashi
ngani mwambio ninyo nyandu mchaba numu mdefande watukufu ntwanza ndole sebeti message hangu ngarija harumwa message yandani tizambanga njobira haruma hunzarione do shinzi yanika ngani mshukuriyo bahani ko shinzi osukwa jana hunzarione ngani tomba bahanu bananzoni vira mwishienro makauli yamba uyaro ukaya ngabu mapesa tsayanu na ya parisa hunu na nikiwa hunu rive hawa rumwe bwana. Est-ce que avec question comme je pose, est-ce que ma pesa ngabe ho Komori au ngabe ho Senegal? Yo question shahabale ma pesa myaono ngamjea unabanu hatari mu envelope habale ma pesa na mangale batsayano sayano ma pesa e ma pesa tsaya uba Komori ma pesa tsaya uba Komori e ma pesa tsayao gujo twatiale yabo gujo twatiale yabo izo naona ranzi ntuzamba gejusi izo naziona izetwa byambi neze porno na izo ntuzamba gejusi e ma pesa gujo twatiale yabo kamushi yao kyabo juzi kenga chikapwede vende kwa tichawe utakara vatende kwa tichawe ufa ewano ya taunjemba bizangu ewano lelo mtukajana bai eni tuwe nuni la sebangu nifanye jense miwani zati pese miwani ya zali yao eni tuwe nuni la ya untila ça va pas la tête amina wanasho hangu tuwe mzade wonge yabo pararabu ya dezinga tomli bando la ina madame badi atino anasho hangu ma pesa gujo twatiale yabo tiale yabo juzi hafla makofanywa juzi azalia joka banu babo wandu banema na Macron ya lojao izolifanya ufaransa owandu unoda ona wa sababu mkombozi na opia uni stay au kaka batibani yango arumwe bwana yo mu Faransa kabati mndu urarumwe bwana yino Mamadou Ashirafi Hassan Hamadi elarifu salamu mwanamtukufu papa Rufaida salama na zolile ya et sincérité ni courage les efforts ni to wa ngujo to ma pesa tiale yabo c'est la 32e minute et ça c'est la 30e minute à la 32e minute ngujo to ya baba c'est enveloppe sifumbu wandu wangu ajoba abda ila sai sama abako lifa harare ya mapesa wa bwa kabo ndo nsonza ni wafumbu eshele murijo waswiki ça yao je vous montre quelque chose vous allez voir aboti kanza mjokana ngam ntiho wandu ngamu biso wandu batina izo na mwene saniba regardez namone bwatukufu fait ngotsayiwa ili eni mdia ile babanu doucement ma fille e mapesa bakoma ngujo to baba sa abongu ya tsaho ngutsaho video yaone ya unese sa ya uba Komori tu vale mapesa sa yao e mapesa sa yao habali na mangalia envelope hiyo voilà ntumwene saneza dunga yabo voilà wandu wakawabisi mahala ni boraka yayo kwa hivyo secret na muhimerangu ngujadane sema pesa tena mwishia yabo na mwashe video jana tizamba à partir de la 32e minute à partir de la 32e minute salamu mtukufu alimwamba na mwishe baba ntiti yabo hamkaza saya tina jana mwene seni izoraka hadisi banu izoraka uhadisi tina jana mwene seni zijo shoke wanu mwishiando ba Komori nganendelo tena sana e mapesa saya wahabalia voilà amwemone bwatukufu vale mapesa sayao na maoni sayao yo envelope na mangala envelope hii na mangala envelope bwa Komori bas bando banu banentereso mimi négociateur esa tizamba unushinji na hundosu kwa jana unushinji bwa Komori emana na mbeli he message na tosi kwa juzi ukawanruanu wata mercenaire gada araja ndoto azali e mapesa kaja timu wandi sote mapesa hunu tsayanu hazamba ndo wahadisi ona wandu hunu shaka na wavumbu wezo wahakana haba izo wahamba hazamba banu mais quelle irresponsabilité bwa Komori mais quelle irresponsabilité bwa Komori
ukawaimramba hasomo ngena akili habange na direction ukangwanzua tuwe azali komaji permete ya jado insikado ndani ya jado tuwa mapesa ukangamangalio mapesa yanu ribali ya rijera tuwe azali ngaribe hawo ribesheye ye mercenaire gada ya jande atusi azali bonsi mais quelle irresponsabilité wanu ekakati wahandange wabili wandu ndo tsikomenya yembwana yinu ya hidaula ya mabajani doyi parce que namtsawani heni ndrongoyo wanzo wafanye nana barufu bahe heni ndongo wanzo wafanye ngwasoja wezambari mazerezo yezino nganjokamba uka ekomba yinu alikuwa tulashe abasa na banjar hazamba arme message abasa na bawo abasa ndabonji concentre ndo harmwe mbada yinu uke mapesa yanu ngaridunga wekomba mapesa yanu izinga chukamba bwa komori c'est un problème ino problème wekatujua ye danger aliyo banu inungi grave uka dawla komori ngo walemevu shetso kabido yatso jarengwa rangu hale ajukarengwa rangu hale yanuma kalu maziro bwa komori ebanu mrajar mazirezo hamba nsuwa na mrukolo ulonakili wallahi bwa komori ulonakili yalona walona mission walona ndongwa jukanza wafanye ya doje zambari mazerezo ngamone mapesa nwa jukanda rafanye kudeta ngamone mapesa yanu ya hembwana nsuwa na mruma ntakila josubita ya dozamba emana ya jipermetwa ya jeba na dosa bazabariri yabonyo nyatso edawla mabajani na mwelewe kemruoi kati na direction emruoi ngevanu yamenye komba ya hanyu wene tsingo himenya yemana jambe izo mjoka fanya za barindi yemana jarmazi ize media yado hamba za barindi bakomo non c'est grave hein yezino si hamba donc watukufu tizamba unushinji wahangu ngashukuriye ba sigano shinjo osukwa jana ngani mshukuriyo kazinti zama bwa komori owanruwanu kwa tina direction hata kwa tujeso izo wanzao ya Senegali kikingu tsawirini horangu ngasina fumonga rendao kikingu tsawirini ya kikingu tsawirini Senegali bwa komori owanruwandu alalikiwa Senegali pia waroha pia wenza warmwe michini yao badi kikinge hiyo yengu ya kikingu fa dena sedilarifu ngwatsa hindi Senegal parce que ngona zemisio zi amsane be raison d'être mbabi ya raison d'être ngwana ngwa una zemisio zinu namtsawana esabana basa kunzarione arungule wokiki heli jana heli ya dakiki hata ya mpanu hanti hata abasangule ngulewo kiki ukariki ki edem rujo chinda to azali mtsawa na juzi Senegali bala kiki na sedilarifu kwa jalilikiwa hata wandu wakenda waone Bashiru ye president senegalais wakenda wa mniko mhono wamfelicite sedilarifu na kiki wafanywa barrage wahudziwa wamba kanono kuna jwende waone president kuna kamna jwa mwende uwanda wakawambia yabo waune sokaya kwa wanduwanu kwa jalalikiwa ya video tsa yinu ngaba video tsa ya roha bakomor na mwani tsa wanu kikitsoi kikina sedilari futsa wanu banu bakomor tsa wanu banu msamahani voilà video tsa yinu msamahani 2 secondes ba voilà video tsa yinu na mangalea sawa wasi msamahani kikina sidilari funa mangalio homoni sawanu marangu ni grandisse monenro sawawo na mangalie kiki sawawo wazingara kwa kono jawa njie wande wa felicite president sawala wa yili na mangali parce que kwa jalali kiwa kwa janda walalikiwa sawawo wa komori wahuzi wa sawanu la bala dabanu harimema journalist wa sawanu banu wanu
zino alama ni seko kajenda walalikiwa wandra tsawanu ngodo ne president tsawanu bana kikitsa wanu banu wakutsa den sedarifu hate ma journaliste walo banu ma journaliste wanu sedilarifu na kiki wakanza wafanyina interview warenge mrongo banu ma journaliste no waharaya sai yoba komo. Mais quelle humiliation mwana mwafanya Sénégal bu sedilarifu na kiki salama mwana mtukufu Ibrahim Abdulaziz. Mais quelle humiliation. Tizamba kwa wandonu kwa jandra walalikiwa bakuma tsawanu wende wajafishe Senegal. Mais quelle honte. Quelle honte. Mtsawana mais quelle humiliation bakumuri. Alafu hunzarione aroido aribano weido mleo kiki. Ukarimu ujokana towe azali. Mais quelle humiliation bokiki bosedelarifu. Mtsojam kansim mtsodo ambao wakumuri nrabo. Msudo kansimu ambao wakumuri nrabo kamla likiwa. Emena mwachu na maone president Senegali. Kamna uri hada sisi. Gamjoro hado wana hanyu. Shaka mna hado wa kumori. Busadilarifu bokiki. Watukufu. Ngani njiyo harumwa ye messagilo très important bano na nzoni vehe. Hema kaulu hunzari yone akaimbo sukwa jana. Haruma le grand patriote wa hensi ya hatu. Jean Moulin wa hensi ya hatu. Watukufu. Tizambo kaya kie hunzarione. Kie mbayo tova dabu. Salama mwanama mtukufu Nordin Hassani. Kie hunzarione. Mima nanzo nimpoze question rangu. Ukaharuma yemba na yinu. Ya hidawla mabajani. Esana kami nanyi. Aunda abasa. Bohunzario karjaparo wona mbaba hanu balo action balo baya haumba banu azalingujo ratso wona abo hezabaya hauratso uishaka hurengwa hukangardavi emanoji permete ujo armazerezo ukawede mru atendaze bwana zino wede mru fanyo bwana wede mru agabile serikali wede mronzo tende emana uje urongwa hojewiri zabarindri wananyhopia wa biro komisaria wakangarda vu hajimba iswali hakangarda vu mon 2 ou 3 fois hajimba iswali le pauvre hajimba iswali hakangarda vu 3 fois l'activité hajimba iswali l'activité mtukufu vahi Soba Hasumani le grand patriote Soba Hasumani haka kadombili haka hazingaro kadombili hakangarda vu Ojo. Hakangardavi Soba Hasumani Shamhini hakangardavi wenji waka hunupari place de la République wakangardavi bana ali ambassadeur Nurdini Mbaye Omar Mirali Borto yemzee haka ngardavi ba Borto mzee baraboka kwa jaka ngardavi chez police barakado manifeste wasodo jawer zengarabala werengaze carte d'identité za hatu ze carte nationalité emana wewe karja paro na mbaba hanu za barindi yongana uko defi kuna jombe ndabo banu jusqu'à maintenant mbana inu karja paro na mbaba hanu hata mbaba hanu watsozingarwa njajomba mimi sana kamina nyi hapo nenda tanafungwa na koma hakama shawewe jamais karja paro na mbaba hanu jamais bohunzarione yabotsikaze no se premier point hiyo kaya rancho na fikini zendabu babane mwana yinu ngari jo wandu wa amene wakafanya mwana yinu wongari wa juwao wakomoro watsima laba ngwa jo wandu wakafanya wa lo harimwe mwana yinu wamenawe mwana yinu o wakomoro ngwa zijuwao shasinda we bomchafu l'objectif ya haho kabati mwana mkomara tozijua ngawe vanu ho wandu azadi ngawe vanu udomanisa ze couple za wandu ngawe vanu udo drage o wazaza hatu o wanasha hatu nanu wandu asha hatu iyo ndio objectif loni yobanu utijua mba ndrabo yonga nunu ko defitena izo kuna johane ngantom na video mtititwe bwa komori muone justificatif muone bwa komori mna video mtiti à l'époque mwanamshe moroni
uwo mwanamshe moroni ya mrenga foto atumrenga foto de system ya hai yepara mbo mwanamu badi wajisa miji wanana sura wahaho ko wananyile wahaho mihanzo wananyile ngona nanyile wahaho wao mihanza swafi mihanzo wananyile wahaho wajisa swafi badi wajisa yebanu hulolwa engawe na mrumme kuna kiri natso watso sambabi bojuna tso wana mbabi boju do bojuba natso na boju kina kiri hauna jana wana mbabo haho jusabo jumba binuone baba nuoji badi wojisa mihanza wabwa inabo we hadisinro we alhamdulillah we rongo wanro mijiwa nimnajiwa haho mnajiwa hiyo mijibiwa sawe we rongo wanro mijibiwa disina we tsesa wanro wetse hamijibiwa nawe we hunzario ne duhambo ngabo mwanamsha moroniti zamba sinavumwe simu hahi banu harenge foto mwanamsha hakubali ndizo hamwenesa harenge foto le foto salino mwansoso ama chanlitio non ifam lion si parolitia chanso de litia mlione le foto sa yilo ba komo le foto Shamtina usiye bwana bahari kabo mtu na mangelele foto batilo ngutoli kwa ya le foto tilo voilà sizo salamu ala mtukufu Muhammad Abdi tilo le foto tilo na mwanangu baba abezali to no ifo milioni gandrini rejeza babititi baba abezali to tilo sayilo limfoto yentu yafanya video nuba tukufu bwa komori hatozime video hatajofanya video hatozima besebala hapara hambilo ukabofahari wa mchafu aina msamali bantunja tivumwe simu ha bo hunzario we mchafu towe video yiyo bayo izoti haki zokazirendwa hatowe video ezimiwa shabaka magenero wahangu les agents sécurité wahangu wawahi warenge ye message towa wa enregistre gamena mwanama ulonaye video atabangeniyo mwanama gane video jusqu'à maintenant ezina jokamba wenge banu hantsavu salama mwanam tukufu mbaba Kabuli le grand notable mbaba Kabuli sama na zondile wenge banu hantsavu inupurevu ba komori inupurevu nkuyu yoidem rujo jambe nge bana Abdallah Dwasani yoidem rujo jambe nge bana Abdallah Dwasani Abdallah Dwasani na tabia mbele Hamada Zinu eske ngudo jarma zirezo dragawanashi hawa zaza hatu wanasha hatu hauye menaze dola za wandu Abdallah Dwasani yonde difference bo hunzarioni yonde difference hunzarioni Abdallah Dwasani latibani hago hata mbabinu kuja mkaza mbandrongo hata mbabinu Abdallah la hasomo banu soma sido kaudorenge makaratasi de Egypte do ufanya makaratasi yuho ono nabo kuja kusoma induru ya shala makaratasi watuna wapanga parce que mriye timizi mriye ka Egypte hasomo hatimizi mrufanya video honesa haunesa katitimizi tisomo kujafanya video shazila certificat wakani kwa armemi emiraya ya wakasi hakomori shakuja soma esa waka Egypte ngamira mana matsote mwenye banu utemwanyo chamfu wakani Egypte kuja ka soma shautoka ya udofanya tobiambi yabo twanza na be pede ukadohelwa aduehelwa ukauhelwa wehelwa ukafanya tobiambi izo misido pango waka wananyuha wahe bambao wakawena wo Egypte ondo atsungo tebwanye ngabo tsoe uzambo bano waimana nyuha wahe bambao tsoe nguzambo bano na mwisheba komori waimana nyuha bambao na mwisheba komori na mwishie kana lihali kana mnatobia Egypte manandar kana shama shawa komori voilà tizo usoma hula ende akavamana ndatsanga mapesa ya uka rido saidila na somo mkomori mwana mkomori mnashioni kangena mahutaji yohedida uwo manyanya wahe bambao wajashinda wa mreshi ya mnamba hindu wale wanapendea kapezwa mana hapo wakana sekretari mwanamshe na wale mwanamsheola
ola kanda ina esikara jakaujua ta oskiora jarazi parisa riroharim anendera stakisha diriono kaula mananya simkomoda la bala balango jo bala hata tabia bala hata infiraji voilà sizo Faransa haziaze ngo hizo sizo shabala ola sizo lo arabu kaudomo anja sababu ne zengo hizo bala infiraji bala urema voilà Egypt shamsu jaba haya bala hende yerema shabala ndongo nku ya hesafi bala infiraji urema voilà alafu hari dhulumu zemali hizo hari dhulumu zemali za hati amsishi leo hamirisa Egypt hamitsimana mshe Egypt na mwishi ikabaji roso afisha sima komoriera kaihondora kaushindari kundeze tartiba tarifani islahiri ziteze shiere voilà mana homlani rakari kanda sina presque ndasi wabambao anamlani rakari ndari kansi ha komite ya kibambao anondo wabambao anonazeno wabambao wa hambu wa Afrika hanza wana nyasi wa hema bafu manwa jina watsijue voilà shabala hari dhulumu zemalizo hatejeunde leo kajaziliwa mwanamshe wanda hamirisa ka problemu nziro safende za jiri zabili wale mfiraji ngamina uyakini mfiraji kamsujua bado Faransa katujwa ka baadhi ya Faransa shaye bala emru wa peusafi manama mimi rajimiti na msitiri hata sina msitiri anjo kama mnezi muna msitiri miti na msitiri mwanama mtukufu salama mwanama mtukufu Raji Suleiman miti na msitiri salama mwanama mtukufu kimaweni kana mnatobia Egypt manandar kana shama voilà ya boba ifanya 2 minutes wayiti zamba wayimanyanya yakaye naye manyanya wahe bambao so ingute manye bana womri anshie naye ukaze twabyambi zi hizo hatokani zo hunu ntujwa abo yaje ho Faransa kadungia shaze hakana twabyambi hunu hadohelwa no hea haridhulumu mapesa yao sirenga ikaba jamana mkomori hajangu tabiho sirenge mapesa yao rudungo tsanga riedi imana mkomori huwa ese mapesa yao yende akadwa mana shahajari dhulume mapesa yao haridhulumu henda mitsi mwana wandu tsena hunu yabarakanza rimstitiri rakanza tijora ngo afungwa rakanza tijora problemu rikaveza rijore reagise rikaveza tsena rimwe mabavu ya hengazija watijozijua rikanza wasi wa hebambao ritokana zeno ngozini karja kahanja ye mabavu honjamba harumashe shangazija wazijue rikaveza rimstiri na mtsono tsa uchafu huo henda mitsi mwana wangu hadhuru mwandu mapesa hakaunu uchafu Egypt yabo yola dhima yabo ya jahunu Faransa ya jadungo chafu huo jadungie imala pizo yadungo haba kiemba yotsova adabu yabo la dhima kakana paro change la dhima dojaye yemenya ze couple za wandu hunu pari isanga bo couple amenya lazima do drag wa hatu lazima juzi ngasina 3 katuma banu yakanza viole mwanamsho hangu mumbeni yakanza viole inenda soma hitima kezo ndabo ikaka da kanza ya vile mwanamsho amsana berezo ile ndetamba namsamahani berezo ndetamba namsamahani tizamba zinambo banu hunzarione ikanga na mondrabo isa mimru justa tinauja nipagenda bo banu nambe tinauja nukaze ekazi nunabo banu samani ekazi ndrabo nizo nabo banu enda soma hitima aujo justifie banu shati na jenu kaze ndabo banu kuchino chafu eska Abdallah du Hassani Hamada uno chafu o chafu fanya una Abdallah ngenu Abdallah to yecho jambe politiki banu bas point bar hata kema dhamana wa siasa hawatake basi shako jojo na doja ambaye nugo za tabiambi haurudi shaka ngudrage wa Razadi haungudrage wa Nashi yende hiyo ndi difference dabo manama Abdallah du Hassani hutukufu wa Abdallah utijojibu ya muzinu Abdallah du Hassani tujo mjibu tena manama mtukufu Abdallah hutukufu wa hao oitibani hao Abdallah utijoji sisintinu ukantina mabagazo dawine mroi sababu kansala mbo kaya aringe na ndongo za Abdallah ngujo subu aringujo jazitowe ari Abdallah tangu jonjamba ba na tata yaringujo kamhara wele joka ushanga Abdallah dawe wele joka shindo ushanga Abdallah du Hassani badinga we mtiti Sofi badinga we mtiti bo hunzarione
yenso wabe zabdala rishi rudure je jwambe zabdala rishi ka kweli ibanungo shanga zondo badi kweli banu kweli wa hunzarione badi wa msubuti ngaro hambiawe mapesa wakadobeha kwambuka ya huzambandro ukabeha 2000 euro wakarenga sali huno sa Yusufa mwede mwana kaja huno 1000 euro wabeha Komori kwambukaya kutufanya hasi ngondwe mapesa yaho zaza hatu wakadotsanga hawaboke mapesa sidwa zaza hatu she mapesa yawo yaunda bokaya huzambandro kai ngawe handicapé yawo siko na pele ration yahe wandwalo handicapé yaboye mapesa yaho handicapé yo problème parce que l'état français ou Faransa et ça wajojua ukanga ngwajoka handicapé halafungo rege mapesa unikiwawo ujoyenshi ujole mbahinru yenshi ngorengo wobe hakomoro ndo afanye kudeta iyo nziro yango joka ujofungwa zengo hizo kuti hazini gartombe wadzidzi wanapasa kwa tunike mapesa yo ya haho gartombe ya haho eya we mapesa yao uyahundrunda hu yaboka uyahundru ekahu uyahundru ya haho swa uondrashaha ho waili ondo nike mapesa yao eka kwa tunike mapesa yao yaboyo mapesa unikiwao en tant que handicap yemna be engo e persona ngodo helo haunga bo ndo ngabo kansoni henu nike mapesa sha mapesa ndunda hu yo ajali mapesa wanikojo yenshi en tant que un handicapé wanikojo yenshi ngoroge mapesa yawo be hakomori arondo afanye kudeta na mangalola batsuo ba Komori wimramba karenda hasomo Egypte wimramba hasomo na mushola bajuo ba Komori nganu hambio Abdalla uletibani haho ganchido rejei vumbuwe mapesa wanikesu Muhammad bwana wainuka parce que tsawa tawazamba wawa ujidononse mapesa wanikesu Yusufa Muhammad bwana wanikana mitra madama hamdu zamba kuzambo kaya ngabongozi njwa jozamba Yusufa Muhammad bwana na mitra madama hamu na mtoshia mais quelle irresponsabilité ndajo sibita ya jambe makaluja yao ya jasibita be makaluja yao na mtoshio la bajuo ba Komori ya jatu wanyanya harima problem ya jatu Yusufa Muhammad bwana harima problem ya jatu mitra madama hamdu harima problem ba Komori na mwisho la bajuo aruomri asoma aruomri nzwa ya nikwavu amana maudu aruomri dwamana aruomri lideri ngaro hambiao madziaha kubuhunzarione yango choke mdu mshahaho yana nzo juenro woneka kweli hata hoanduza ihoalola ngojokaya walemwa nawe emrumshaha hude mbabahe mwana mrumshe mtsami huli mjini ngojoka katujibi wa makaludu udungo yamba ngoziju hata hazamba nguzambo mwiho hapare mwana hahe mwana mshe wa mlola mwana hahe hamombo kanono ifofunguwe eshonga shila ban sinajibi wa nsodo jaba ni shama kalu maziro sinajibi wa nsodo janishia heri tungo diziwa sisi notabilita Komori hambe mwana hahe mwana mshe mwanamshe katujibwa hata hamwambia kanono mfungue yonda hamada mimi négociateur yonde kinema na $14 ni mimi négociateur kulahe mtwala kangu kwa Jacob jibiwa c'est le même système bahi unzarione c'est le même système mbabahe mwana mshe mitsami huli mjini katuhanza hunzarione keye naye hambe mwana msho kaya mdumize dingo yensahe ba mitile mewa ishasilati hinru ngiaba nguchodo wa Komori nguchoridia sisi notability ya Komori wala kaja soma shilati hinu uomba baha heti zamba bo telefoni ba tukufu ngejoka zimia yabo telefoni ba il reste 2% ngejo zimia yabo abasa ngarikazo ban bange jozimia shanga rjoja rmo suje yin ntsosa mabanja njawa na charge ndo telefoni njawa ngarjo diri jarmo message banga bo gozi ngizo hamba shanga nula byo banu bo hunzari yoni sina hulashi yomba byo kaswir
Bana basemba nini saisa. Bana basa wewe so hisa sarugusa mo. Abdallah kanashi ola kaja pula jojuse moyo nono. Banuso mimi mimi da minwa na ma banurujusa morangu hale. Bwana yemba na inusa ikaza kifu. Ya Abdallah tujofanya na message juzu chojuha mo. Na message mzimo chojuha moyo. Upete. Udojawri ni sama karatasi karusomo. Na mtauno jinga chuo ujinga bwa komori. Abdallah nono sinde rajusa moshasi Abdallah kajaruma nono la siwasi